dengan makin. Kecil Pak. Nggih. Dumugi iraga sinara sami Presiden ngamonkeun kerahayan kerahajengan ring sedina nggih. Nggih, dan apa kita? Ampun niku Bapak, ditiang lali nih ke mangke Rahina Berswati, dados sani ditiang lali ngangken pakai mata niku Bapak. Nggih. Niki lalane 12. Benyangan sampunangan sekali ring lahir makin nggih. Sanukan ring lahir makin kan lahir Berswati. Sampun kawadarang ring pergub Bali punika antuk wara-wara nganggen utawi mampu sana adat Bali ring lahir Berswati. Nggih. Samian iki nggih. Mungkin Pak jadi jeneng kemangan dik majeng ring alit-alit dik. Saking ngeduh mana tadi di wau punika Pak sampun Demang. Demang Pak sane Demang di wau punika lumasuk utawi ngrajing ring pupuh nabi. Sedene. Nggih. Saking buku Kinade tak nggih? Kinade. Iwak. Yen kinade punika sekali puniki ada saking kembang Pak Iwa punika siruning ring lahir mangkin iraga pacang mempelajaran ini nabi. Nggih, Dayu? Belajar Hindik Sekar Alit. Nggih, ada. Ring lahir mangkin iraga pacang mempelajaran Hindik Sekar Alit. Sira kalih Sekar Alit nabi punika Sekar Alit. Tenune itu Bapak. Tenune nggih makin Pak Jen Sekar Alit punika silih sinunggil karya sastra saking geguritan. Geguritan punika akeh bahan-bahan nyanyi utawi bagian-bagian nyanyi. Silih sinunggil nyanyi Sekar Alit. Sekar Alit punika kaiket antuk padelingse kaping kalih kaiket antuk guru lagu kaping 3 kaiket antuk guru wilangan kaping 4 kaiket antuk guru bina. Nggih, terus catat menika yen pupuh ring Sekar Alit punika inggihanipun wonten adase nggih. Sekar Alit punika pupuhnyane akehne wonten dase utawi 10 pupuh. Sira saling presida makin ijene napi mandan saling masuk ring dase pupuh puniki.
2. G puniki ginade sinambi Pak lataran lurus sambilan cadat nih. G sani kaping kalih punika ginanti. D punika durna. Danang gula. S ne punika sinom. Semarang dana. M punika mijil. Masku mama. P punika pangkur. Niwah sani kaping muntat pucung. Oke. Niki dasar ukur puniki presiden apalah nama alur ingatan niki. Gede SMP 2. Nggih, pun resep. Ampun. Nggih, menawi sampun penten kali sadaya dipitaken. Enten Pak. Dan dan makin alih-alih bentuk lumun 2 kelompok dari alih TPK. Nggih, terus terus makin alih-alih sampun dados alih TPK 1 iwah TPK alih. Pak mungkin lagi ngijene alih-alih gas iki TPK 1 mangna makarya utawi ngaradah pada lingse pupuk ginade miwah wirasan kali. Nggih, majeng ing TPK alih kali kelompok 2 ngaradah pada lingse pupuh semarandane miwah wirasan kali. Nggih, nggih terus mun karyana kali jepos disampun urusan terus perwakilan ini ke arah lataran. Nggih, terus sampun urusan? Sampun itu Bapak. Sampun. Nggih, yen sampun urusan ke arah perwakilan kelompok. Iki TPK kalih, ampun. Ampun. Nggih, terus. Nggih, terus TPK siki kelompok 1 lumun lataran api golekane. Nggih, dikoleh saking TPK siki punika wonten pada desa Pupuh Binados kadi 8A, 8I, 8A, 8U, 8A, 4I, 8A. Taler wonten wirasanane minceling piteket, taler yen hayang hati kecewa miwah sedih. Nggih, punika golek TPK 1. Nggih, padha punika becik, sampun becik juga. Makin TPK kalih. Nggih, itu dikoleh pada desa Semarang Dana wonten 8I, 8A, 8I, 8A, 8A, 8U, 8A. Wirasanane uga punika biasane anggone nyinayang anak serda kasmaran wonten taler hinaan rasa sanes sedih pisan. Nggih, becik sampun padha tiga sangka sampun medali ada nggih. Nggih, makin bisa alih-alih nggih. Semua nggih terus. Sampun sane wau TPK siki miwah TPK kalian lataran ning arep inggian pada lingse miwah wirasan aduk pupuk ginade miwah
pupuh semaran kader. Kemudian punika sami makin Pak taken panjenengan dadri wenten pitaken ring makin Titiang nenten Bapak. nggih samian enten ing sampun ngresep nggih. Sampun. Nggih menawi sampun wadah iki Bapak Presiden ngadain alit-alite ide tapi sekar ide sekar alit Singapuraya yang wenten raos kami ku sebab sani wenten manut ring ayun alit-alite sapunika dalan ngajeng ring kita ngedang menjangan ing lain beras pati mangke ngamen busana adat pati. Nggih, Pak. Terus makin ambil kertas sareng pulpen mun Pak jadi ngijen tugas ambil alit-alite wenten karyane ring jero suang-suang. Terus ada terus alit-alite sareng sami individu niki tugasane mekarya imbe pupuh gi nade. Dol malih habuku sane pacang raut mangde kadang-kadang ring ajeng kelas utawi ring arep kelas. Nah itu alit-alite nulung bisa takon ajeng beli semeton wah aji utawi aman lagi. Nggih. Di atas karya sapunika Pak Ajeng lan makin Pak Putang